Kajinglong jingman ha Middle East kadang yailong kabakia bha hadien ba Iasuk kabatlot Hapdeng ka Israel bat ka kenhun Hezbollah kalaprano. Bat kajingasiat bat Ther kalas dang biang hakibenta jong kathan. Kat kajinga tu kubor kajingkulmar kabatmai kalas dang hadien balakeno ba Hezbollah kalapenher katu katni kitersiat shakibenta shathi jong ka Israel. Kani kajingjia kalapenlong ya ka sorkar Israel banshim kisin jam kibating Jingkren pendapat ba kibor Israel kilabtha ekinong snong jong arpuknai tali kisnong ha Southern Lebanon pakinmi no na kiyeng kisem jongki namar jingchep tieng ya Ther sipai kibala banbun. Hadin kani kibor sipai Israel kilapenlong ya Ther kibalatmu kerpang hakibenta shathi jong kanong ba Beirut. Katkum kijingethu balami ipat ba ladonru kinong mensau bat kinong du jingim na kini Ther watla ompatla ban pentikna ya kajingdon jong kibshakta baro. Kaliang Jingkren san partai u Presiden jong ke United States u Donald Trump ula penpau ya bom snautanat halor Ther kabadang sujia. Ula ong bakini jingjia kim day banjia kapor ba udang kam ba jingate jingasung Hapdeng ke United States bat ke Iran kalajan poi sya jingas nguthu jingmut. Kipat ba bat kinong bishar san partai menta kidang bud din bha ya jinglong jingman hagani kathan kamalamat ya jingyakan at laslem bha. Hakaway tai pat pa u Professor Peter Kuznick ubadai uriu shimpang history bat day Hapdeng kiri ulaong ba kalat banpoy siya suk hakapor kabajan kamlong kabasuk. Katkum bishar jong u kajinglong san hima sima hapo Israel bat ki election ki badangwan kila ban penlong ya kinong yalam ban beteng ya kisin jam ki beteng Ukusnik ulak dauru ba ke Iran kampau kumba ke kirki ban penkut ya kini kecing ya kenaan. Katkum kajing bishar jong u ke Iran kala ban pet ya kajing long jingman san pertai jong ke United States bat ban pendon kam ya kini kapor kum kabenta jong kajing keren politik sakaloi. Kawai pat kabenta kapenkuslai ya bun kiri pertai kadai kajing keren halor kitiar nuklear. Kijingnya tu kubor ki badang shumi ki lapen pau kijingnya kan at ka banangjur kala ban wanra ya kijingma ki bakam kraw lada omla ban te lakam ya kijinglong jingman. Kiriu shimpang ki maham bakanu kanu kijing bakla hakrai shipai ni hakijingnya keren san pertai kala ban penjur shushu ya kijingkulmar ban keta om tang ya ka Middle East henrai ya kijingsan jong ka pertai hi borok kawai. Hadu menta kipat ba kapertai kidang up ya kajingnya keren bat kisin jam jong kinong yalam jong kini kiri bakinwat ya kalenti syaka jingnya sok bat banlat na kanu kajingja kabakam sngosi hakisi kipanwan.